October ni som pakhat thotan ni ania INP Mizo Channel clear tu ten hun thain chan theu kan be sei kan soitak ang khan sipai terrorist council chuan chin state lam anwai don ni om takin tukin lampo khan motor somli zet chuan chin state lam an pan le ta phot maya sipai terrorist council hian chin state lama lu atum na hi arei to hle ni na lang CNF CNA te chu engma an ni hleinem tia minong hlana na soi hun lai vela tang to khan chin state lam hi kalantum renga ma se yo PDF tele so PDF ten na sataka an lo ti boy tak zela wangin andu angin voin thleng hian chin state lam hi an kal tam hlei theilo ni in alanga kalimeu lama tangin kongala tlang thata wangin falam lam kong hian ron thlang le ta ati thei mai ome tuna chuan sipai motor somli zet an thok chho theita chuni a chu wangin tidim PDF ZRA ZFU CNDF tiang chi te hian tranan lo lak ve angai le zual don ta ani CNDF te le an thian ten an lo dan thei chuan heng terrorist te hian Victoria Kem chu an vathleng thei kher lo mai thaya Sakain region huam chunga township rang PDF te tran lak dan social media lama kan hmu veka tun chu chin state lama defense force rang chan ani veta ati thei to mai ome heng chin state lam panakal motor te hi konglaka engen an kan la hre thei mai lova kan riat vele kan update le don nia ni tin mai hian dalan le venglal tha thu hi soitura om rengani kan riat chin chu toy te in kan soitel vezel don nia Mandalay region Malain township level administrative member pakhat Chongeng anti chu tukindar riat vel khan breakfast a eilain an kaplum tu te hi mi paruk an nia u Chongeng hi an ka na huna boral ngalani tukin lam kha chuan Malain township a terrorist lam hian security anti khauhle ne soyani bok Paku region Zikung township khopui lu na check gate chu nizan dar som pakhat vel khan bominan voma police pani anthia pani dangin hliam an tuar ni in amuna omte chuan an soi tin voin chomadar som pakhat vel khan tekala khopuya CPE venglal sipai nan ruat piuso thi member kuphiu anti u ongmin u po an kaplum bokani tin voin chonudar ni vel khan paku khopui chunga terrorist sipai motor pani chu paku PDF tenan beile bokni in Mezima News chuan soi Makui region Thilin township a bike pathuma in phur piuso tri pol te chu Thilin PDF ten konglaka anlo lambuna piuso thi lammi pakhat athiani tun malam dewa terrorist lamin Thilin PDF te silai anlo lak sakha piuso tri pol te an man tir ta a tun tuma an lambun na hian silai som ni zet an chu sak le thei ni in an soi October ni som ni zandar som pakhat le minute som level khan isa chu PDF te le miang PDF in kop chuan isa chu township phulung khodaya terrorist battalion zani somnga le pasari na sipai kem chu RPG in voithum an vakapa zan thil te nia wangin an chanchin hi chiang takin an hre thei mai lovani PDF lamero himdam te in an kir le nge ni in an soi Makui region Puin Phiu township huam chung Kantachi khwa Sanpia khwa le ongchen ta veng thara terrorist sipain an man tak te chuan tlan chua antum lai takin sipain an kap zuita a pakhat an kap hluma midang pali in hliam an tuarani heng mi te hi dalan tuwe mo ina report wangaman ni in an soya dalana wangin civil ten an tuar na sa hle ni in an soyani Sakain region Dipeyin township huam chunga voin chomadar som vel khan terrorist sipai motor an lambun le a an lambun nu hian anin kap zui ne soi ani boka chanchin chiang takin an la soi hlei theilofa Sakain region Dipeyin township a ji ya ai checket po ni zandar kwale minute som panga khan an hal kang chevek ani mongjua lama tanga kal chuak terrorist sipai motor te chu
tukin jing lamdar li le minute som ni khan chong u PDF 10 an lo lam bun boka motor pahnih chu an ke veilam ve ve achia a terrorist lam an thinul ni in an soi bom manga an lo beya wangin an motor zong kal thei to lovin an ding thuap mai nen an soi bok yin ma pin lama terrorist chanchin kha tlai khon nuwa anon update le ta a sipai somni panga vel thi angin media then khat chuan an soya then khat chuan sipai hi som thum vel an ni an ti bok Sakain region yin ma pin township huam chunga terrorist sipai PDF lamin an lo bom le khania terrorist som thum chuang an thi nia soyani heng terrorist sipai te hi tukin khan mongyo lama tangin bike som thum le motor te pathum motor lian pani nen yin ma pin laman pana yin ma pin PDF 10 kong laka bom nen an lo lam bunani bom pu nu hian in kap zui boka PDF laminan soidan chuan terrorist lam hi atlem bera som thum chu an thi chiang nge yani ti in media then khat chuan an soi yen ma pin lama in do na pui tura terrorist sipai kal bel le tepo kong puya pale PDF ten an lo lam bun le bok ni in yen ma pin PDF te chuan an soi bokani hetia in do na chu nu an thoma dai nu tok fanga jet fighter tepo an lo lang ni nan soi boka kan soi to ang khan terrorist ten thona an mangzel mai don ang leni hetianga PDF laminan be nu hian chinduin leido chu an khar leilok le taphot nia soyani bok bom manga be an to le nu hian terrorist lam hian silayan kap na sa hle maya trepin kan khuwa in thum an hal kang bogani Sakain region Minkin township huam chunga chau khetet khuwa tower chunga duty terrorist sipai pakhat chu Minkin PDF lamin ul bunin an kap thanal mai nen an soi nimin October ni som khan terrorist sipai te do antum na a ni khuwa chiat lutuk ta ka wangin an thul le a terrorist duty chu an kap thata ramani Sakain region Minkin township lama hian terrorist ten thingtlang khuwa lu le in halan war thei viu mai voin October ni som pakhat chhun po khan terrorist sipai te le piusoti pol te in kop chu long pi khuwa an luta in an dap na sa hle a chumi nuwa in sari an hal sak ni in khetet media chuan a soi nemen pia October ni kuwa po khan chautan khothen oma in pakhat an hal sak to ni nimin khan Minkin township chinduin luidunga terrorist sipai le piusoti tangkop te le PDF te anin kap to boka chuta chuan PDF 10 terrorist lam sniper an ka hlum sak to ni thi chain township huam chunga li ta khuwa po terrorist sipai rual voin khan an lut le boka PDF 10 nen machonin PDF pali an thi nen an soi civil men kap hlum nol bok report petuin hetiang hian soya sipayan tam talutuka an luatangin ral thuam lian an kap ngal thui maya civil mi pali layan kap hlum ngalani PDF te pon na satakin an lo kapa anni PDF lamatang po hian mi pali layan thita hetia anin ka nu hian khochunga police an la om renga mi in an dapa thilan ti chena sa hle bok kandin mun hi athalo tak zetani atiani tunlai chu Sakain region lam hian buai boka indona achua rengba ka dalan le venglal tha thu riat tur om deu reng bokani Karen state kokare le miawati in karkong pui Asia highway bula ko nue khuwa om terrorist sipai te chu miu hong lama anin sona chutia anin son vel lai tak jinglam dar riat vel khan DKBS sipai tenan ka pa terrorist lammi panian thiani KO News in a soidan chuan ko nue khuwa sipai te hi manila makan soitak sipai pensioner kum upatak tak te kha an ni mel viu mai an upat mel hlom khopa an samatuak de vek hlom ni nan soyani ke new lamin voina thu chuan siam dan chuan October ni sari ni riat le ni kuwa ni thum chung khan terrorist sipai thop tu BGF tenen voi riat anin ka pa BGF lammi pariatan thia somni le pasar in hliaman tuar ni inan soyani heng zinga hen October ni kuwa khan
KNLA Brigade 5 7th Battalion tenen voiruk anin kapa BGF lam pakhata thia midang pasarin hliaman tuarani October ni sari khan indona voini achuaka BGF lam mi pasari anthia midang somni in hliaman tuar bokani BGF ho hi rin ai takin sipai laman tang nget viau maya KNU KNLA sipai te tan po aboi thak du viu donani ankal to na lama la hian civil mi te an ren lo thei viu maya RPG yaka maite civil mi te ran vul ka hlum sak maite an war viu ne soi ani Karenni state anti mai Kaya state Furuso township huam chunga thale khodaya October ni kuale ni som le voin ni som pakhata te hian terrorist sipai te le Karenni PDF te inkara indona achuaka Karenni GZ laminan report kan riat na nung bera chuan terrorist sipai mi pathum an thi to ngei ti ani helama hian voin chhun lama pon la in kap chara voina andin mun hi kan la soi thei mai ri lovani tunla hian helama po terrorist council hian na satakin ma la a Karenni army KA anti te KNDF tele KGZ anti tenen anin kap rengani rengun lam chanchin ilo clear tengu nizandar som vel khan rengun line township veng number 3 line river bula dalan zolat anti po abu fai lei hong lam chu silayen voinga an lo ka pa aboral ngal ani hi demonstration a hluar tan lai vela sole pakoda kiang vela demonstrator pakhat chema vitu khani nan soya zola ta ruang chu terrorist sipai ten an la a in kiang vel an check na sa hle bokani voin chonudar khatle minute somli panga khan mayan kong township tamain rota city mart kot traffic police duty na taka terrorist sipai howan thut khom line boma puak boka liam tuaran ni nan soi mayan kong lama thil thleng mita mutu pakhatina soidan chuan bom puak ring zeta nu hian traffic ho na indar thlalang te ke a sipai pakhat chu thi hnai ne na omani ati rengun khopui takita township number 1 police station kota tukindar nga vel khan boma puak boka sipai terrorist council motor pali aya claim lo chu a chhengei ne soyani tunlai chu phakan lam hian soya lo devani an township huam chunga internet line an nei ta silova an thin rim hleya nitin mai kongzo tok chon rengani internet man thei bok silo chu enge zia ti in nizandar kwa vel khan terrorist lam ta maitel tower sign tong lamami tower pakhat chu anti chhevele tange ani October ni som pakhat tukindariat vel chomhadar som pakhat vel khan Irrawaddy region maupin khopuya bom voini apuaka anunung zok bom puaka hian mi pali lain hliaman tuar ne soyani maupin khopuya hian sipai thunei na pong la ka tang khan voiriat lai boma puak veto UDLA anti polten social media lama antar landanin nimin pia October ni kuwa a rampum huwa pa terrorist beina terrorist sipai somsari zet an lo thiani nimin lama mi po a total an siam thei hunan ron puang lenga an thile teu ngein i be sei tengu PDF pol sang in zom khom te chuan nimin pia khan ram chung mun lia in daunan machona tin nimin October ni som khan voi khat an machon le boka terrorist sipayan thitam theita hle ani heng PDF pol sang te hi chong u mongyua myong min chian le min mu lama PDF te an ne hlom ti UDLA chuan soibok ramabuai February thla tang khan chanchin lakhom tu te hi terrorist council hi naman du riau maya ram chung mi te ba ka rampon mi te po aman thowania Myanmar Press Freedom In-Depth MPF ID laminan soidan chuan ramchung a hian terrorist sipai ten chanchin lakhom tu an man hi mi somli le panga an ni megani ati hetianga media lama thok tu te man ba ka ramchunga chanchin bu pariat lai mai chu ati top sakto boka media zalen na dan abo chena sa hleni MPF ID chuan ngen na thu chua siamin dan lo taka an man tak chanchin lakhom tu te journalist ho te chu
chuan lam siama hreng bet zel lova chua zalen vat tura an du thu an soi bok tukin jing khan kalimiu khopuya terrorist sipai thlona tum le a sipai family te an phur chuak nual ni an soya engwanga sipai chung te hi phur chuak ta chiam ngen ni ang anta na him lo wanga ni pakhatanga tin sipai lam hian kale pdf te bei atum na satawangin film khur thuwa sipai family lam hi athiar filim te po ani mai thei bokani ole tun tuma Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chhuat thei chu khati zong kha ania clear tu ten atop thlengamin clear sak le wangin in chunga kan lo me